Fatalo fatu le malu le tātou e kalesia. O le fiafi fu nei o tātou a onga fatu spa ia mai leva yaso. Whamunia le tue lau whaafonga. Ia, fatalo fatu fu ie o long whaion na vea mapaanga o tātou nei po kalame. Ne e whaipea ona tātou whaasoa le upo le atua. Ne iatina u tātou soifua wharenganga. Ne e mausali, mawaa, mamautu i le upo le atua. Ia a tātou soifua ma leolanga pena iai. O le vai aso le te inesa a tātou tatano ai. I le tūlanga o le atina e ina o lo whātuatua. Pe tai la vai aso le nei. O le tātou tatano i le whaonga ina po le whaatino ina o lo whātuatua. Pe whapefeo na whaonga lo whātuatua. Pe atu la i mai i ani mana onga ia po iei fo ini mea o lo mo mia i soifuanga ma leolanga le nei. O le ala le au wala e whaatino ai i alo whaatuatua. O le whiawhila ne e tolu ni mea tāua e tauna tātou wawa ai ai. E mawhai ai o na whaonga le whaatuatua. Mantua fo i o le whaatuatua e pe o se au wala lea o se whaafeta wa inga marisi o manga ilo wa aia po le langi. Au wa o le whaatuatua e mawhai o na tātou tantonu ai I mea ilo wa aia. Ia matatou wha moe e le ao le atua o ia tali mai a I tātou. Wa mta upo sumatasi o le tusia a e peru, alfa upo ono. Le whape me au no mal whaatuatua le fia mai le atua. Le whiawhilane o le whaongaina o le tātou whaatuatua. E te tau wā na mua e tali tonu ai le upo le atua. O le upo le atua e tā ua tele. Ina e mawhai ona o whaatasi I lo whaatuatua I le atua. Ma lo tali tonu I le upo le atua. Whaafonga fo I le I le Roma se fulu alfa I pos fulu mal fitu. Ora am fai on fai tauina ina I wha malamala ina lava nei tūlanga. O le nei e tupu le whaatuatua I le tau longo atu. O le tau longo atu foi o le awhionga a keriso lea. Wha mai e tupu lalo whaatuatua ono lea o mea ia te whaalongo pe te whaafonga iai. E le mawhaila o na langa ia pe tupu le whaatuatua. Pe afa pe le o le upo le atua le te whaalongolongo iai. Wa le teimi e te whaalongolongo I le upo le atua. O le teimi lea, e mawhai ai ona e langona ina, se malo si anga wal whaatuatua, o se malo si anga whaaleanganga le ua fo ina mo le tangata te tonu, ina ia whaalangolango ma whaamoemoea I le atua I me uma. A wa fo ila, o le whaamatala ina o le whaatuatua e whaapea, lo iei le fo ipo mua le e peru. Alo fai po sumatasi o te tonu e whaafonga so iai pete ane. E au ngā lava le tātou whaima tātou fo iai. O nei tā ua mo le wha ngalua ina ma le whaatuatua ina o le tangata. Ma le whaonga ina o le whaatuatua. O le whaatuatua, o le whaalangolango lea I mea o whaamoemoe iai. O le mautinoa lea o mea e leo wa aia. Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Ai whaafonga o le whaalangolango le mea o lo ua e whaamoemoe iai. O le mea le te whaamoemoe iai. O le mea te le wa ai atu iai. Ai whamai o le mea le te le wa ai atu iai le ua e whaamoemoe iai. O le whaatuatua la o lo mautino ina o le mea lea o le awhapea ona e maua ina. E ula vai te le wa ai atu iai. A le whaatuatua e te whaalangolango iai I le mea le ua e whaamoemoe iai. A wa o le awala lea e ngalua mai e le atua. O le mea le tāua te le ai lo mamalama le upo le atua po lo le upo le atua. Ma e tali tono e le upo le atua. A wai le mawhai lava.
ona whaangalua ina pe tino mai lo whaatuatua, pe whaonga le whaatuatua, pe ai le tonu le upo le tua. E te tau wana e tonu ai. O lo mo iai le tusia pe teu, lo tusia pe teu, mta upo mo le whai upo sunga leiva. O le mana iai lau whaafonga, le awhai tauina mo i tātou le nitu as. O loo ia te i mātou fo i upu o le valo anga, e sili o na mausali, e le lei o na outou nau iai, e pei o se mō li, e mumu i le mea pongi sā, se ia tafa mai ata, se ia alua e foi, le fetu wau i o outou loto. Whamaile Whaperitania. You must pay close attention to what the prophets wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place, until the day dawns and Christ, the morning star, shines in your hearts. E whalongongo iai, o le tā ua lo te tonu le upo le tua, a wa o mea iau whaino mai le tusia pe tewu lea, whamai, ia sili ona e nau i mea ia, aisia, o mea ia mausali, o lona winga o mea whaavavau, o mea tūmau. Lea lai whamai iai, a tātou nau la i le upo le tua, ma tātou tari tonu le upo le tua, whamai ona a vea lea o se mea pongisa, o su sulu atu ele malamalama. Na vele ma se me wailo atu po wa e malamalama ile mele ilu mato oe. Ele ngata foi le fa mai ia. Fa mai e pe o le tafa mai o ata. Pe o le time fo le la tata wasa po ki sa le po. Sa le lo atu au tafa po fele te lo atu pe sa vali fa. A le tafa mai la le o ata le vaviao. Wa matala ona susulu mai le malamalama le. E te tali tonu lo le upo le atu le. Le a ngofio le e whaongalo whaatotua. A walefa mai, o Yesu Keriso, whamai aia, o i o le fitu wao, e malamalama ai. Amen? Lona winga, e te malamalama loma e te litonu le upo le atua. O le a ngofio, lona whaongalo whaatotua lea, mantua, o le whaongalo whaatotua, o le whaatotua o lo i ate oe. Ai le se tāu o le whaatotua wa fo ia mo i tātou. Pe afa pe tato te le fa onga ina. O le vaenga na lua. O le fa onga o le fa tutua e fa onga I louta utala pe ta utino le upo le tua. Ile tusia kolinito o le tusia e lua al fai po fast formal tolu. O lo fa pe na manino ma ile nganga le tauna e tato ina I mafai ona fa onga. Ia whatuatua le utatou tatalo I te mile. Olo ia I ma e o mai. Olo ia te ma tau le lava a ngango le whatuatua. Pei ona tusia ua o whatuatua. O le mele ana o tau tala tuai. O I mātou foi o mātou whatuatua. O le mele o mātou tau tala tuai. E whaongale whatuatua. Pe e whaatino le whatuatua. E ala I lo tau tala pe tau tino le upo le tua. E te tawana ia te oe, ia le upo le atua. E le ngata vanga mua, e te talitonu le upo le atua. E le ngata talitonu la, e te tau fui la, ona e tau tala me e tau tino le upo o le whatuatua. O le whamai, o mātou whatuatua o le melea, mātou te tau tala tuai. Wa ia I mātou fui, le nganga le o le whatuatua. Wa le whatuatua, o le talitonu ma e tau tala tu, e tusa ma le whetala inga le atua. Balana upo, wa whaapea ona whailo mai la na fiong. Mai e taua I o le mele pe whaalongolongo I tau tinonga. Ina e mawhai ai, onga o le whaatutua, o fōa ia le whaatutua mō tangata o maa. We all have the measure of faith. Peta iane, wa iai a te o le whaatutua, a le mele e moli atu ia te oe, whaonga lo le whaatutua lea. Ina ia tino mai mea e tutusa ma le upua le atua, ma le whina ngalo le atua. E whalongolongo lisa moli mautaua. E whaalanga ia e fo ilo loto, te tonu ma le whaatutua ia te ina e whaonga le whaatutua wai tonu ia te tātou. Amen. A tonu whain whaperitani, el tātou mata upu. Yeah. How is faith released? E whape whea o na whaonga, pe whaatino le whaatuatua. How is faith released? Me mua lava pe na saunoa le uli, believe and obey the word. Al melo na lua la whapea, speak the word. Amen. Words have power. Amen. Speak the word. Amen. Not your word, but the word of God. Yeah. Amen. O le upo le tua.
E iai la ia ni nai tau tinonga ia. O se tina lea sa o whaalongolongo ai o talanoa mai i le Kenneth Copeland Ministries. Fa mai le tina lea, o lona ingo o Reggie. Fa mai se 15 tausanga, fa pena na whaina i le itu o lona tino, i le stroke. 15 la tausanga wa paralyzed atoa, mai lava i lona lima, e o tu lava i lona vai, se tu lou. Mai whainga tā lava o na whelua i le tina, whelua i lana wheelchair i te tonu le whali. Fa mai la, o na ole lisi aso, ua amata loa o na whaalongo la ua i le upo le atua, i le ministry lea. Ia Copeland whapea mai, it's God's will for you to be healed. Ma ua amata loa o na whamai o na whaalongolongo, whaitau le upo le atua, ma tango sue umai for lava, ia verses sealed to spa ia, o lo tau tala mai ai, ma tala noa mai ele li, e winga lava i le whaamalolonga. Whamai, no ole lisi asole na, o whailang tatalo, whapea, le tua, tama, ia whaali mai lava lo mamalu, o te fia i loa oe, o te fia i loa lau whaamalolonga, ina ia mawhai ai, o na ofisa o tai mawhai loa atu, lau mana whai wawenga lea i stangata. Whamai na moe lo le po, ai mantua la le whai ama, ma hao lava ma, wa ai lava i le upo le tua, i le mana le upo le tua. Whamai na moe lo la i le po, au wa te i lava se teimi o le tolu le wawe au, o whalonga atu, pe o le tala noa mai le tua. Le lii, o le leo le whalongo ia, o lo whapea mai le whaperitania. For my Reggie, everything I said in my word that you can have in Jesus is true. Just take it. Whapea mai, Reggie, o mea umalava na o folfolaina, i le awhionga, e whaatatau ia Isu Keriso, ma mena ia whaia mo oe, ia e tali tonu iai, e moni lava, na alo ave lava, ma e tali tonu iai. Whamai no folfolola, ia le tamwhai no whailunga whapea atu, le li ia, o te tali ina, o te tali tonu iai. Ai toi sau le leo lea, o maa losi mai lava le leo, ma whapea mai, open your mouth and take it. Tau tala lo ngutu. Tau tino, ma ia e talia le mea nei. Talia le upu lea. Ian whaapea le fo ila, ian whaapea tu ia. Le li ie, o tali tonu, o whaamalo longa, ua tau aveina Yesu, mai o te aveina ma o te talia ina i whaamalo longa lea. Ai toi sau fo ila leo, wa leo tele mai lava, fa mai, I said, open your mouth and take it with authority. Pe le whapea mai, te tala mai lo ngutu, ia le upu lea, ma ia e aveina ma le pule. Ma whapea nā lona leo tele loim whapea mai loa, o le whaamalo longa o saunia Yesu Keriso mo au, o te talia ina, o te aveina, o le mea tō tino au lea. Whamai le teimi lava nā, e pei ua whaalongo atu loa, e pei se sua u mawhana whana, e pei ua lilingi mai lunga o lona ulu, o mai lava i vaenga ma lava lona tino. Whamai, whai atu lola ia, whape mai lola ia leo, o le leo, tau i lota o lua. Whamai la ua oso i whafo, mai moenga, ua moe o le potula i eilonta o lua, mai o te ia le ilona iloa muli Fape oi ele tanta moe ai o le uma to inga yoi uma lona tino uma to inga yoi uma ona vai ona lima o le whaamalo longa na le tua we must confess it our words release the power it connects to ai i le whaatua i le alii so we must speak these words of faith amen yeah if I list up tinonga o le tinale aingo ia la sheilo na ingoa from my oia lon tamal fi au ia e masani la ona o malon tama fo ile le fainga luenga
mga lui tonu officer, yo nisi fo i teimi soani fo i lava i lato Bible studies. Fa mai lava o lisi aso whalongo atu, wa tinga hina lava. Pei wa ese alan whalongo lona tino, sa lona water tongi le tupe fa mai, ave eva ile specialist. Fa mai fo mai, tauna e alu ile specialist, ai whaisin tangotatele, o fo mai fa pitoa nei. Ia, elu atu loa ile specialist, ai fa mai whai ona test, ma tūlanga umu whapena vai atu. Ia, walu atu lisi specialist, alu atu malisi fo mai, alu atu fo malisi fo mai, wa tala noa. Alua ia la tu tala noanga mo le fieitu la, fa mai lo ia te isa alu atu. Ta o mai loa male la tu diagnose pa le mea o lo tupu ia te ia, mwhai mai loa ia la shei, ia o le mea lo tupu ia te o le cancer, mai was a solo i lo tino, mai ina o le tolu sulu aso lava, il mato wa aifa a fo mai, ia ni aso o te toe o lo soifua, o lo wola. Ia, wa halu lo le whale le neitina, wa wha noa noa, wa luatu, wa wha vai lo na loto, wa tau iai ma le popole ma le fefe, wa nofo i lalo le nofoa, ai saulo ma lon tama, o le feife au lon tama, fa mai, a fa fine, tu i lunga ma ia e tau le tau wa lea, au wai te wha vai. Ia e loa, nau e loa le me tau na fai. Fight this fight. Because if you don't fight it, you will die. You will end up dying. Stand up and take the word of faith and believe. Believe God. Believe by faith. Fa mai wa vela le i tau le lon tama. Pe wa vavena te esel popole. O mawhawhau tolu suru aso. Fa mai wa amata ona o mai le upu. Ale tua ma o tau tino. Ma o tau tala. Fa mai I immersed myself in the word of God. Pe wa lo fia o ia i le upu. O teimi umalava. O le te matamata TV. O le te whaile Facebook. O le te alu solo lona teimi. Te tolu suru naso le te toe. Pau le mea o le fituai, ma concentrate on the mafofau. It's God's word. I need the word of God. Ma tautino le upo le tua o na whaalava o malo lo ai. I will live and I will not die. God's will is for me to live and to proclaim his goodness. Alwai lava, upo le tua o lo whapenhana tautalam tautino. Pa mai na ho la i le lisi aso. O le aso lusful valu. Lusful valu. Al tolsful wasole, al aso luful valu la lea. O le alua i loa vai fo mai. Langa le toi lua aso le fa mai fo mai. Umalon sai fua. I alua tu loa. Fai fo i test. Ma ufa mai fo mai i sau. Fai u test. U mai fo hanga test. Lim mai tu la. Lima specialist na tala noa ma vava ai yana x-rays ma na results. Ai fa mai lo lem fo mai. Le sei o matou fiu e vava ai o le haima se cancer. You are cancer free. Fa mai le tioa fa mai le upo le tua. My word is like medicine. Fa mai o la upo e malo lo ai lo tino uma. I le ta oto fa fa upo lusulu i le lufulu lua fa mai. My word is like medicine. It is health to all your body. It is health to you. Fa mai ale tala se sitina lea ele ngalo ia teia. Fa ai e peia ona inu fa tolu lo fala au. Fa pena fo i lava i ainga nei tolu ona e tautino ma tautala le upo le tua. If your condition gets worse, double the dose. Fa mai afa pe ua tinga ina tele oi ia vai fa alua winu manga fa alua winu manga na double lo winu manga o lana winga concentrate le upo le tua. It's a word of God. It has power. For my le tua, my word will not return to me void. Le te fua mai la upu ale mena te wina tu iai. It will be successful. Ile mehe fa pena ona tu watu le upo le tua iai. Amen. Ina ia mawhai ona whaongara whaatutua le teimi e tala whenga i pe mo miai. E ta tau wa ona sao le leila tau tala ma lo loto ma le fionga le tua. Man tō whatusia i sa iam ta apu lima suma tolu al whai mua. Le wha pe mai ai. O ai se tali tonu la mātou upu e tau longlongo atu.
ua whaalia ia te aile a aoreri. E te lo oi, o tau tinonga nei, e whaamautui nei le sa o le fionga le tua. Yes. O mei e tātou te tala noai, e le na o ni whaamatalanga po ni upulafo. Le ai, o mea o loo iai e le mana ma le matautia o le CCPS o le atua. A wawhai, ai se aita tau wailo sao, ma o ngatusa tātou upu, ma le upu a le atua le ina ia tino mai ai, pe whaao ngā ina ilo tātou whaatutua. Ai se a, ona le whaata o te sfuma le valu, ala whai upu e lusfu ma le tasi o nei manino mai e na. Fa mai le whaata oto le lusfu ma le tasi whai upu, ala mta upu suma le valu whaata oto mai. O le oti ma le ola, o lo i le pule o le laulo whaiva ia. O e manana o iei lātou te ai o na fua. Pua mai, o le oti ma le ola, o lo i iei lea i lo laulo whaiva. Death and life are in the power of Ia, the tongue. e se le taua. A e tala nola i upo e oti, e te oti ai. A e tala nola i upo le manuia, e te le manuia. Langa fwe o upo i ele o mai ele fionga le atua, mai ele o ni mea i e fina ngalo, o ile atua i lon tangata, o ngā le manguia ma mele le iai. Yes, yeah. Me whanana whetala Yesu, yana so, you can have what you say. You can possess what you confess. Ma reko sultasi whai upo e lua tolu lufu wha awa e moni. Amen. O te whai atu i ate outou. Ai se whai atu i le nei maunga. Maunga o whawhita uli po ni So mea se mea. onga onga. Amen. Ia si tia oe ma ia la foine le sami, ma le ma salola na loto, ai pitai e whaatua tua o ia, e tau nuu lava mea na ia whai atu ai, o na whai a lea mo ia, o le mea na te whai atu ai. E se tau o lautau tala le ma lautau tinonga lea. Whamai, ma le ma salo salo i lona loto. Ai tali tonu pe whaatua tua o ia le mea ua ia whai atu ai. Mai ona whai ai lava lea, e pe ona ia whai atu ai. E tau o tele lo tau tino, ma e tau tala i le upo le atua, ina i onga tusai. Ma ia whao ngai o i tonua, e whao ngai nei lo whaatua tua le ufo ia mo i tātou. Langa ma whaina mai leia i tātou upo. Fa mai le tusia le whaata o tumta upo e ono whai upo e lua, o mai leia oi i upo lo ngutu, o maua oi i upo lo ngutu. A wha le tono upo tau tino ai. E te whiua e te talo le mena te mna oi, langa i lo le fina ngalo nao le atua. So se mea te fina ngalo ai le, e te mana oi, o le fina ngalo foi leo le atua ina i manuia oi, e te sawana o tau tino ia upo. Amen. Ia, le lava lai e le wapanone iai. Awa, o le tele o mei to tonu ia te oi, e tau tala mai elo ngutu. A whapela na o mele lei ama mea tau tonu wai ma mea o le whaatu le iai, e te tau tala mai eloa, o ngā tusa ma le upo le atua, tino mai loa, e sea, o le wai tau tino mai tau tala hai. Ma le matei o na sulu whai po tōsu ma le wha, a wa le tele me le loto, e tau tala mai ele ngutu. O le ala mea ngā kele ia ki oi, a whapea e kele le masao salo ma le te tonu, e le mawhailanga o ngā kusa ma le upo le atua, e le tino mai foi la, pe o se wha moi moi ngale lei. A wa o le vaianga lea, ia whai ala whiriwhiringa. A wa pena e whaalongolongo i mo le mawona le na e whaalongolongo ia. E moni ama wha maoni. O le vaianga muli la le la tatou tatano iai. La tatou tatano noa, i le afo i le whaatino e tusa ma le upo le atua. A wa le me mua, o louta di tonu, i le upo le atua. O le vaianga longolua, e tauna e tau tala ma e tau tino le upo le atua. E mawhaiei o na whaongalo whaatuatua. Alvaenga la le tolu. E mawhaiei o na whaongalo whaatuatua. O le whaatino e tusa ma le upo le atua. Act on the word. Ia e whai e tusa ma le upo le atua. Pe whaatino me ia e tusa ma le upo le atua. O vaenga ia. O lo whai pena mo le mamai le tusia. E ia le afo le luka e ono whai po tusu ma le vadu. Te pifole la e mamanga o I whamanuianga le atua. I o ngā tusa pe i na i le upo le atua. Wai whamele luka le ono tau sumale. I o tau fo i ato no fo ina mai le i ate o tau. E fo ina mai i la ato lo o tau i e pulu i le fualele. E le lomi malulu ina e tumu masolo i tua. A wa le fua to te fuina atu. E to e fuina mai ate tato. O kakoula e tele tato manga o I tato manuia. A tato tele mana e whaile mele whamele upo le atua. Tato tele mana o tato tingaina. A tato te whia manuia. Le o le upo le atua e te taunonga tusa
ona iai whaamanuianga o lo whapea ona whaavasanga mai le tua. Ina ia mawhai ona e whaatino pe whai mea e tusa ma le upo le tua. I le tusi la a mareka ma ta upo i lima. O i ese le tā ua o le tala le a Iesu. Na whai le fine le se fulu ma le lua tausanga o mai i le mai o le puna toto. E whaisi umi o te ngaina o ia. Tere tausanga, suma lua tausanga. E lenga te ti ngaina. Ai whamai, wa tele fo ena me walu. Tele na me alu i fo mai mta umwhai ina ia maua se mapusanga. Peta iane, ele i maua se tali o na mawhitianga. Peta iane, na ia whaalongo i le li o Yesu Kirista. E lenga tana ia whaalongo. Ai ua ia vava ai atu i tangata ni ngā solo i o le mele e la hunga i le li i mawhai iwa venga. O na tupu i le whai leo se mea ilo na loto. O le a whaapeo na alu. I le li o Yesu Kirista. O rena ia alu e loa. E lenga tana ia whaalongo. Ana ia alu. O na ia whaapea ane le ia te ia. A whai o te pa ia le pitolo na ofu. Amen. Whaalongo longa mai whaelele whaatuatua. E le ngata na o na tali tonu. O le ua whaalongo i ai. A le fo to e whaapea. O le la walu. O tātou e isi tēn. A whai atu le wala au fo i le lea la ua e whaapea mai a. Sa walu mo fo i te le imano loa. Le ai. O le te minga. Langa laile i tupulo whaatuatua e tutusa ma le upo le atua. Ai te whaalongo e whaalongo. O na langa ia i leo lo tangata i tonu whaatuatua. A whai atu le wala au e sa wali mai. Wale si tangata umatu le wala au le whaamalolonga. Alai whatatali mai ka paka whapea mai. O le no mana o te talo tonu ia te au. Fo le te e le mwhai, o le te mile na i le whao unga ma le mana le atua i. E le se whao unga whaka paka le tatu whao unga pea o mai mea le atua. E ngā lue hai i le atua lo te mile o tātou. Pe mana o i lo loo mai le atua le mele te mana o ai. Te mana o i whai le mele i lo loto. Ai tu le upo le atua le wha mai ai. Wa ila le mea ngā whai le tina. E le ngata na ia pai, ai wha mai. O na ia la ngona ile, kai pe ia le mele wha mai. She felt something. Ai sea, langa whai langa le ua whakukua. O le ua ia kari kongo, le ua ia sa vali, ua ia pai le atua le hola le atua le ua sa vali mai ana le wha malolo. Wha mai, o na ia la ngona ile, ua wha malolo o ia. Whanongo fo ila le fai tauina ia e tina ia e loi. Ia le fasili lenga fasili ai le. Ia le Yesu Kiriso. Te fasili. Ua sila fia Yesu i lona lava fina ngalo. Ua alu atu le mana mai a te ia. Ona whaaliu le o ia le motu tangata. O whape atu. Po o ai e na pai mai ia o ofu. O ai na pai mai. E ia le pai o whatutu. Po le ala wale to tele ta. Mantua la tala ale afoia ale oso. O la whawhianga matua o ina pai atu ia te. O matua i to tele o ne tangata whita omi mai. O ina i lo atu le lima le na pai atu. O le tele o lima na pai atu. Whamei tala Yesu. Ai ale pai e ese lenga pai ai. Aisa. O le pai o le tangata na tari tonua. E whaamarolo o ia le atua. Aisa. Langa le o tari tonu le mea ngā whaalongolongo i ai. I le whai wāwenga o le atua. Ma le matautia o le mana lea. E ngā lua e le li whaolo ke riso Yesu. Le lana ia tari tonu ai. E le inofo lo na whale. Na savali ai so el mele ia se ia whaatino. Le ua. O le ua. Ua whaapea o na whaatino pe ua whaapea o na whaangalua ina no na whaatutua. Le la ua savali ai. Mantua la ngai e nale tala le li o Yesu ke riso ne uvai. Whame ua popole loa. O na saulo a whaamatala o male tala. Wale ise tupe tue vai ise fo mai. Wale ngata ua mufaso solo tua kai peo le tala le e koe konsu fulu aso maliu. Ya wale ise la via. Wale fo ise me koe vai e. Le la vanga sa wai. On fa pele o fitale ngale li o Yesu ke riso le tinale. A ua whetala i atu ia i ate ia. Lo uawhawhi ne o lo whaatuatua ua e malo lo ai. I nā alu ia oe male manu ia ma ia e malo lo i lo maiti ngā. Whamaila le tala Yesu lo uawhawhi. Ua e malo lo i lo whaatuatua. Amen. Aisea, le o sa o tonu ale mele ua e sau iai. Ma ua e iloa ma whai e le atua o na whai a mea. Langa o le atua o ie ana le wha malolo. A wane ngalo ia te o e whautuanga Iakopo. Whapea upo Iakopo mta upo e luofa upo suwala sumaleiva. Whamai, o te whai atu ia te o tau a whai mai se tasi. O ia te o le wha atuatua o ia te ufo i o ngā luenga. Whaari mai ia te o lo wha atuatua e au no mga luenga. Whaari atu ia te oe lo wha atuatua ia o ngā luenga.
Ua e talitonu e toa tasi lava le atua ua lelei lava lea. Famai o talitonu fai te moni. Ma o te mu I lātou. Famai lona le tala a Iakopo. Le tangata vale ai. E te whielo ea ua mate lava le whaatotua pe a le aini ngalwai. Te loe a le tino mai pe whaatau noo pe whaailoa mai lo whaatotua. Se lolo whaatotua I lau me whai. Oi nai lo ai. Whaua tina ngā lo. Yeah. How is our faith released? Amen. Bea Samoan tama. But Britannia, how is your faith released? Mua, believe and obey the word. Amen. Luna lua, speak the word of God. Luna tolu, act on the word of God. O le tina lea puna toto Famai she heard about Jesus. And she said in her heart, o whapea fo ia ilona loto. Pe la utata o le a o walu, o le a o pai tusa lava pena al pita ofu. So she said in her heart, I will go, I will touch the hem of his garment. For my nahalu lola ia. She went and she touched the touch of faith and she was healed. Amen. Yeah. Le tuaso. Whamanuia le tua ia te oi. O te te tonu. O le ala se mana o ngā tūpito lo ia te oi. E le eise mea whaingatai le whātūtua. O le whātūtua ua fua ina ia e tātou ai te tau o na whaonga ina le whātūtua le. E le mawhai o nā o ngā se o ngā umulo mauta marufan. E a whapea na o le iaia. Ai le whaonga ina whaavile inga whaamawhangwhanga ita mawha. Lona winga. E le au ngā le o ngau. Pe ai le whaonga ina. E whapea ngā furi whātūtua. E le mawhai o nā o ngā le whātūtua. Pe a tātou le whaonga ina. E ala le tātou tautonu le upo le tua pe na tala noa tuele tina. Tau tala I whaatūtua e le upo le tua. Ma whai e tusama le upo le tua. Whamanui ai le tua I hate ai. Ia la tātou talo le tua. Whamanui e lau e kālesia. Whamanui e whai e mwhai o na whanongolongo pe ma whai o na wai ilo mātori I e. I nei a o onga I nei ala leo po nei a wala whaona po nei. Ia au ala wala whaalo te leina o lau e kālesia. Le au whaatūtua. Alula upu malamana wai le fo I fora o whionga o mātou tama. Whamani e tele lava oero mātou o tua. Ana reina ufi. Ona o Yesu. Amen.